Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kinong yalam ke HYC hari boy kila penpau ke jing sukhia ke bajur halor ke jing sapriang gi kubor ke balawan ra ke jingken at hapdeng kinong yalam ke seng but uba Marcus Martin president ke Nongpo region Auto Owners and Drivers Association ke bala jaman haka arpenyo terek ubnai baladem Habakren kilat pathai kubor kitay kinong yalam ke HYC ki bakentop yo ba Hercules shooting president ke HYC ba Jason Lennox Nongrum vice president HYC Riboy district kilaong bakum kinong yalam seng kim kwa bakatay ke jingja ka batang khendiat kanang yai pteng namar habayai pteng ban penhe ya ki bakum kitay ki jingja kawan ra ka jingja burom ka jaj ben riu bat khamtam haba kum kani kapor baki pat ba hapo kabri uhenyo trap ki kwa ban yo ya ka ILP Kita kinong yalam ka HYC Riboy kilaong bakilong ki bakloy ban panmap na uba Marcus Martin president ka NRAO and DA bat ubadayru hakaju kapor u president ka HNYF Hariboy na lor kata kilaong baki panmap ru na kakong Elizabeth Martin kaparatray uba Marcus Martin lada kelas ngo bagi dikhot ka HYC kilakum katakti ya ka kumba kalami hakajing keno Syria berkat lang kemudian judisya nakalian jumni kumka tenhun kumka kumso borok kowe ngim kwa ya kaman penjerong ya mereka jingia mo jingia tengku aku pasing juga new tarik ngim kwa ya kaman nyindang hap syai ngim kwa ya kaman dang hap ya bentuk we nama bagi sung syai ba lada nakalian coba Markus sebab i kong Elizabeth Tamburong bat ni harus kapor lada ni yang akan urim lade baki yang akan urim lade ngatarai ba kanong kutsu ka por bania persyai mana ba bakla mana bani yang ni ngatarai ba minum laksu ya ka bantang ba kaju syaju bat kamtam kai beja kursi kali beja ba persyai ki ba sodom gedon ki bayat yang ki bayat kamai ki bayat teri yang bela yang ngatarai ba nakali yang jogi muka kedun himdon kamtan ni ka ban persyai ba oh ni dei ende ki bakla ngam kwa yang ban kentot yang ta pi ba ka kai ka baki pai ba kia amnut ba hakini kisi ba mata kalong ba ban iya ka jinya kali ban iya ka jinya terelang kadang di bukan kosong ba nakalian jumi ku ka kendun pi hakini ki senen ki balade hakini kisi ki balade habangi yo ban ya keren ba habangi yo ban ya lek ban simpata kleng juga beri nyutrep man we nong tres balang uju keren ba kum ka jet nriu ni de mong kowe kum ka jet nriu ni de bania tli tenrai ni sungsi pat banyu i ba ni ban kum kita ki ba mo kum kita ki ba laban shet hani ya ka ban syakri pa ba ban kata ka jingi pat ya pra kami nani kami na pa ba ni kadi ko ba sungsi bangi ko tempa ko ni por but nakalian tubi kum ka kumso kowe ban ko ban share lomba ni ka mo lomba kan video conference kan ko por lomba nyim kwa shu ya kaban pentho yoba Marcus Martin nyim kwa ya kaban pentho ya kong Elizabeth Martin nyim kwa ban pentho ya kinong kikam jongka association for away and rai kowe ka syai ba kaban kwa ban ai ya ka kubur lomba ni ko por ko menta ka lomba kapoli kan dawa yang ya pi we bangini trilang mata ban video ya ka ILP ka ILP kadi we ni an ka ba we bukat ko jet ndu la dawa ko buskan ta te ni yo iba hakini ki snam ki bala depu kimi ki jiya kajia kimi ki kumar ka jindo ILP hagaju kapor haune usna pementa umar ya stang ki ILP lami ipat sa ki jiya kan pi kapan pau ba ka jindo ILP nginum lai ka penlong do penlong snam kat ba kam pedon kata kapor ka bagi ko jet ndu ni netri kat bangim pelong ka we nanti kiwan nak ke kedun nak ke balang kila bende mengiram semalam per kila bende nak ke association nak ke union kam don ni ka jingi per ni hakum kan ka puar ka itu bukan komsan ni belum ba ni dei ban bu ya ka cek dulu khmat ya ka association ya kinong kita ngan om ba map la dadi bangila penmong map la dadi bangila pensungsi enre nadu mesin nyem don de ya ka jingmut banle persya ya ka terkam juga association hagi si islam ki balade ka black flag protest kam ding si ka bingkong ngelaju lo ki por ki balade henry nyimpak jiga semua ya ka ban hapan pan ya ka permission
niat ya kejut nanti hakini ki api utrik juga si baladep ni nyimpan dan ya kajemut ba gitu kami ke permission program kelakut nilayat nadu napo office ta pam CM CDTO ni wan hai office keleng jong kasor nungko mang ki kali nilayo ban pendeng lama yo peniageran bagi driver jong ki timpi auto repair na prem jong ki nomnya kali pandon we na prem jong ki ban omba nyimpua ban deng kalama hoi ki don ki bakaki ni shuai ki shom baba ai yo ba ni nyimte la de ne ki bong bangi nyimpua namar ki sung thu shai ka jing dawa ka jungi kamdi nam taka HYC kamdi nam taka komso ene nam taka cek pendu pro we tikane ga we ka basung tuna nakaliang jong ki driver auto ngam association ngam tip pi ka ngamut ki kamso ka association we driver auto bangi pendeng ni kalama yo ngam tugas ni kalau sia ka basung tuna bangi lu kemensem namar ba dalade ki kiapan ya kalama kyong ba ai kum gadak jung gaji trilang nyim pendeng ki lama bar kum gaji keno ba nyim som pen itu ya de lani kita ki auto driver ki itu yang ni kini itu se yang ni kini itu se yang ni pelong ni kan program haka shatri juga komso kino ki kam pi na keleng juga distrik ko per ki ko ya bun te balong bangi itu nginom sha kam som no rip ki kata de we kampung san henry wat akataru ban penpau hang ni kalong ba hakali kasi om shum lalon we driver ba don ni kajing persya yang ni te hende ka persya kalong na ka shintur jomba Marcus Martin te kali kadi we ba ngi tarai hang ro ni blau ya bantit nama bagi ni burom ba Marcus de we ki noilam mo apo juga distrik we ki no hitam ba don ni kajing kli ka bakya yang tani yang burom hakini lihat sedang kepala depo ia tendu ia kanan ia keren ki kam per apo juga distrik ya kata ni nomla bener Henry tangwe lada ubah Marcus bat kaying mo hakaju por kom Elizabeth bat ka association lada ki kwa ba ka HYC ka komso kan permap ngang UIP nadu ka mensem ka basmuret lada ngila bakla nyipan map lada ngila le persya yang ka kum tekam juga association nyipan map lada kane ka pensuk mensem YP lada kane kan wan rapat ya kesan perkat jong ba nang ne mat phinia trilang no lada ngi pat map naga association lada bakla ngi pat map tamba henry ko ga cepat nang ne shmat pat nginom wa shu ya kiwe pat ki mo kiwe pat ki so re ban permi yang ba wat dir balak pat map dang ton yang sak kiwe condition la ne nginom la ya ban ya tre rekat ho ni burung palat ni don la kacong ka kenhun henry pi ka ai pi kamdi ka isu jong ka kenhun kadi isu ka chat andrew dengan nasu dan mesin juga jing sulit dengan nasu perpat ya baru ki dekat juga jahit penreu di badan ki shatri ba per ki lama ba per haki uniform ba per to sa shisin hakane ga terima ba mata naka jelati ngilak ni ban ko umu ya ka sokar MDA apo ka jingilam juga NPP berpas dengan official resolution henry kapor pat yani kampat kut lane kampalok inof ya ba mo nyinchu ya shong o kliti hakane ka kritika ba mata sa shisin yang naik ketiga dia, yang naik ketiga muan barok ki kenhun, barok ki dekat juga cek kenhun sak hisin. Ban ka umpat ya ka sorkar MDA apo ka jinglam juga BJP hanti apo Delhi. Ni ko aba. Nabo me kaliya kan mi tang ko kesur. Ba we ko we dekat juga cek kenhun. Ni bong seng phalang, ni bong ka komso ki sau seng ki kenhun ba per ni bong ya kata Andre. Ai nang ne shman ni mi tang ko kesur. Ba ka cek kenhun ka kwa ba ka ton kam kaki ya ka ILP. Kan ni ko we ke ba mi iko ay Malaysia yang ni kapur but kemudian ko balami kijing no ba mo wilayah Jrongti ya ka Kong Elizabeth wilayah tim sang ni Kong Elizabeth pi ni samuk katahi but ni diaw katahi namar ba kijing keren kede bersomnya jingkeren kede bersomno grem bakin shu ong ba kade kunti brio kan keren kat bayo balap kata ni nomla ka ban priam mo da ka baburong ni nomla ka ban priam pi pihak keren ni kai kepala aja ka jinsia ho wat lai Kong Elizabeth mo hakata jing so pendit le se habai ya ka jing dia gaja apreng i henman jung i ba Marcus ba presiden mo ba plus don ni kata jing so mo jing so shabai ka jing so bitar iwan le se ka jing box i presiden le se ka dia ka jing bitar le se ka jing bom tip bro nyim kran ni kata nyim kran tang ka we ka ba burom uje so no kamsho ya ka Elizabeth u Hercules u kamsho ya ka Elizabeth baru mission terus kamu cuy ya ka Elizabeth hamat beliau mat beli tengah ngasu apil
ngasih apili kong Elizabeth ak baburom semua nai yalam baklai ki paiba nai pensungku baklai ki paiba nomor ba pi hakap kut juga sni kahop kan yang rasok kini kini kuwi ba ko ba pau sa kawi de kwa ek ban atat ba lada dei kum mi haki la patai kubur ba nakaliang coba Markus rekat berkatim mau berkakendun kim persya ai ka IRP kim persya ai ka IRP ba kim kersan itu ya ka CEA kawi ko bolong syai kolong ba ni kedun baru ka jela ketik nyala benar lomba kilat patai kubur ba api utulit ni ka jingiki sautolit ni donde ya ka jingiki mo kasih importance kasih demonstration debat ni swa bu tak ya we dok jekli ba sepuluhan lada dei ba kim persya yang ni kum ka kedun apo syitri ko komso kaipat ka ba pulong yepi ban penbenai ka jingiki ka ju kasih sautolit ni donde kasih importance balik berpijit yang kaju kasih berpeluang yang kajing iki persya ini tak kajing kam bah pila syok syadat pikam syok tebali pikam kani kowe kajing yalam baklai pa iba nanga kentu lada ka association lada ba Markus bagi komso bagi ka HYC lada kikwa iga banyer prilam lada kikwa bani kernya bah lada kikwa kowe kemi bani kernya sok nakaliang sugi ngingi tarwa bagi lalu pelakui. Lalu kita meluan kami juga jingi keren bagi esok no ngi loh di pelakui. Berkali kamu bagi pendam, kali kamu bagi ngilaran. Habis bisa kita ijumi kita HYC belum. Lalu lagi pendam, kamu bagi ngilaran dari bagi dapat jenai dekat putri kamu. Boleh